فأشربت معنى ضمير شاني وأوربت بالهاني بالهاني ثم صلاة مع سلام اللائق على النبي أفضل الخلائق. Saniki Alfia. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Hamadu Rabbi Khairu Maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakmilin Rafa wa asta'inullaha fil alfiyah fi ndak fi nggih. Terus Kang maqasidun nawi piyamawi iya sakniki tasrifan tukori tadi tasrifan fa'la la yufa'lilu fa'lalatan mozo kaitane iku Lan apa? ora iku tasrifan bab sonaya rubai mujarad ya rubai nggih. papat rubai Fa'la la yufa'lilu fa'lalatan iku wis keri nggih mboten napa-napa. Fa'la la yufa'lilu fa'lalatan wafi lalan mufa'lalan fahuwa mufa'lilun walaka mufa'lalun fa'lilatu fa'lil. mufa'lalun Alhamdulillah.